бинандаҳои гиромӣ. бинандаҳои азиз, нашри навбатии барномаи тиловатии ахборро аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо мегардонем. Дар студия бо шумо Ёр Муҳаммад Самадов ва Мадина Назарова. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҷаласаи шӯрои сарони давлатҳои аъзои иттиҳоди давлатҳои мустақил ки тариқи видеоконференсия доир гардид, иштирок ва суханронӣ намуданд. дар ҷараёни мулоқот сарони давлатҳо оид ба масъалаҳои мубрами ҳамкорӣ дар доираи иттиҳод мубодилаи афкор намуда, аз ҷумла консепсияи рушди минбаъдаи иттиҳоди давлатҳои мустақил ва нақшаи чорабиниҳои асосии татбиқи он, қарорҳои шӯро дар бораи рушд ва таҳкими ҳамкориҳои байни парлумонӣ ва дар бораи дар соли 2021 ба ҷониби Беларус гузаштани раёсат дар иттиҳоди давлатҳои мустақилро тасдиқ карданд. гузориши хабарнигорони мо. 18 декабр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҷаласаи шӯрои сарони давлатҳои аъзои иттиҳоди давлатҳои мустақил иштирок ва суханронӣ намуданд. ҷаласаи навбатии шӯрои сарони давлатҳои аъзои иттиҳоди давлатҳои мустақил тариқи видеоконференсия таҳти раёсати президенти ҷумҳурии Ӯзбекистон муҳтарам Шавкат Мирзиёев баргузор гардид. дар кори ҷаласа ҳамчунин президенти ҷумҳурии Озарбойҷон Илҳом Алиев, президенти ҷумҳурии Беларус Александр Лукашенко, президенти ҷумҳурии Қазоқистон Қосим Жомарт Токаев, иҷрокунандаи вазифаи президент раиси шӯрои Жогорку Кенеши ҷумҳурии Қирғизистон Талант Мамитов, президенти ҷумҳурии Молдова Игор Додон, президенти Федератсияи Россия Владимир Путин, президенти Туркманистон Гурбонгулӣ Бердимуҳаммедов, раиси шӯрои Федератсияи Маҷлиси Федералии Россия, раиси Ассамблеяи байнипарлумонии иттиҳоди давлатҳои мустақил Валентина Матвиенко ва раиси Кумитаи иҷроия котиби иҷроияи иттиҳоди давлатҳои мустақил Сергей Лебедев иштирок ва суханронӣ карданд. дар ҷараёни мулоқот сарони давлатҳо оид ба масъалаҳои мубрами ҳамкорӣ дар доираи иттиҳод мубодилаи афкор намуда, консепсияи рушди минбаъдаи иттиҳоди давлатҳои мустақил ва нақшаи чорабиниҳои асосии татбиқи он, қарорҳои шӯро дар бораи рушд ва таҳкими ҳамкориҳои байнипарлумонӣ ва дар бораи дар соли 2021 ба ҷониби Беларус гузаштани раёсат дар иттиҳоди давлатҳои мустақилро тасдиқ карданд. инчунин оид ба таҳкими минбаъдаи ҳамкории гуногунҷанбаи давлатҳои аъзои иттиҳод аз ҷумла дар соҳаҳои низомӣ, фарҳангиву гуманитарӣ, амнияти иттилоотӣ ва таҳкими амният дар марзҳои берунии иттиҳод, қарорҳои дигари муҳими шӯрои сарони давлатҳо қабул карда шуданд. зимни суханронӣ дар ҷаласа пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пеш аз ҳама татбиқи бо муваффақияти ҳадафҳои раёсатро дар иттиҳод аз ҷониби ҷумҳурии Ӯзбекистон сарфи назар аз шароити душвори кунунӣ таъкид карданд. инчунин зикр гардид ки рушди пайвастаи муносибатҳои дӯстӣ ва ҳамкорӣ бо давлатҳои аъзои иттиҳод аз самтҳои афзалиятноки сиёсати хориҷии Тоҷикистон боқӣ мемонад. Слово предоставляется президенту Республики Таджикистан Эмомали Шариповичу Рахмону. Прошу вас, Эмомали Шарипович. Спасибо, Шавкат Мирамонович, уважаемые коллеги. Прежде всего, хотел бы выразить глубокую признательность председателю Совета глав государств СНГ, уважаемому Шавкату Мирамоновичу Мирзиёеву, за организацию сегодняшнего заседания Совета. В текущих непростых условиях узбекским друзьям удалось успешно реализовать поставленные цели председательства и выйти на ряд важных для Содружества решений. Вопросы, включенные в повестку дня нынешнего заседания, охватывают актуальные аспекты взаимодействия в формате Содружества. Считаем своевременным утверждение концепции дальнейшего развития СНГ, ключевого документа нашего саммита, а также плана основных мероприятий по ее реализации. Также хотел бы отметить значение принятия решения Совета глав государств по вопросу развития и укрепления межпарламентского сотрудничества. Уважаемые коллеги, в текущем году мы стали свидетелями образования непростой обстановки в мире и на пространстве Содружества. Мы приветствуем договоренность о полном прекращении огня и всех боевых действий на Горном Карабахе. Высокой оценки заслуживают активные непосреднические усилия Российской Федерации
лично уважаемого Владимира Владимировича Путина в этом процессе. Таджикистан выступает за продолжение взаимодействия в целях сохранения и укрепления атмосферы мира и стабильности на всем пространстве Содружества. В январе следующего года в Казахстане пройдут парламентские выборы. Желаю вам, уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, и в вашем лице дружественному народу Казахстана успешного проведения предстоящего важного политического мероприятия и дальнейшего устойчивого продвижения страны по пути прогресса и процветания. Внимательно наблюдаем за ходом избирательных кампаний и развитием ситуации в соседнем Кыргызстане. В лице уважаемого Таланта Турдумаматовича Мамитова желаю дружественному кыргызскому народу благополучного проведения президентских выборов. Уважаемые коллеги, на фоне пандемии COVID-19 в текущем году мировое сообщество столкнулось с серьезными экономическими и социальными потрясениями. Усилились кризисные явления в области здравоохранения. Мировая экономика вошла в острую фазу глубокого социально-экономического и финансового кризиса. Над многими странами мира нависла угроза продовольственной безопасности и самого тяжелого за последние 75 лет гуманитарного кризиса. По оценкам компетентных структур ООН, вследствие сильного экономического спада и резкого роста безработицы вдвое до 270 миллионов человек увеличилось число голодающих в мире. Создавшиеся условия диктуют необходимость принятия в рамках Содружества более действенных мер по совместному реагированию на гуманитарные и социально-экономические последствия пандемии. Важной задачей выступает принятие необходимых мер для обеспечения стабильного функционирования всех социально-экономических сфер нашей страны. В этой связи особую значимость приобретает практическое развитие торгово-экономического сегмента взаимодействия в рамках Содружества. Задачу дня мы видим наращивание усилий по более эффективному использованию огромного потенциала, который имеется в странах-участницах в различных секторах национальных экономик. В частности, большие возможности имеются для активных торговых связей и расширения сотрудничества в областях инвестиций и энергетики, различных отраслях промышленности, сельского хозяйства и транспортно-коммуникационной сферы. Хотел бы также отметить возросшую в последние годы остроту проблемы изменения климата и адаптации к его последствиям. За последние годы мы столкнулись с ускоренным таянием ледников, сокращением водных ресурсов, увеличением числа селей и паводков, засухой и другими природными явлениями, которые ежегодно наносят большой урон экономике страны. В этом контексте особо хотел бы отметить колоссальный ущерб, который мы понесли в этом году в результате сильнейшего современной истории маловодья. Уважаемые коллеги, сегодня наряду с пандемией тревожной остается ситуация с возрастанием глобальных угроз и вызовов безопасности. Тенденцию расширения имеет масштабы терроризма, экстремизма, различных форм радикализма и транснациональной организованной преступности, включая незаконный оборот наркотиков и киберпреступность. Сказанное подтверждает мысль о том, что проблема угроз безопасности никуда не делась, а продолжает оставаться актуальной как во всем мире, так и на пространстве Содружества. Наши страны, наряду с тем, что тесно сотрудничают в рамках десятков двухсторонних и многосторонних соглашений, имея одинаковые подходы к вопросам безопасности, являются естественными союзниками в борьбе с глобальными угрозами
и вызовов. Вместе с тем, сегодняшние реалии требуют еще более тесной координации действий силовых структур и спецслужб наших стран по предупреждению и раннему пресечению угроз безопасности. В этом контексте своевременными являются принимаемые нами решения в области военного сотрудничества и укрепления пограничной безопасности на внешних границах. С учетом нарастающих угроз актуальной является проблематика информационной безопасности, что диктует необходимость разработки системы защиты информационного пространства Содружества. В этом плане большое значение имеет принятие совместного заявления о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности. Также считаю актуальным вопрос создания в рамках СНГ единого списка террористических и экстремистских организаций, запрещенных на территории государств-участников. Предлагаю дать поручение антитеррористическому центру СНГ совместно с профильными советами начать работу по формированию такого списка. Одним из ключевых факторов сохранения и укрепления безопасности на пространстве Содружества является решение афганской проблематики. Мы убеждены, что афганский вопрос не имеет военного пути решения. Приветствуем все политико-дипломатические усилия, направленные на установление прочного мира и стабильности в стране. Надеемся на практические результаты запущенных межафганских переговоров. Между тем, наблюдается тенденция расширения зон влияния различных террористических групп и радикальных движений на всей территории Афганистана. Сегодня порядка 45% территории этой страны либо напрямую контролируются, либо в них отмечается присутствие талибан. Обеспокоенность вызывает резкое ухудшение обстановки в северо-восточных провинциях Афганистана. В этих районах усиливается активность боевиков Исламского государства и других террористических группировок, в составе которых есть немало выходцев из стран Содружества. Высокой остается угроза наркотрафика. Таджикистан играет роль буфера на пути экспансии угроз, исходящих с этого направления. В этом плане актуальной задачей выступает дальнейшее укрепление южных рубежей пространства СНГ. Своевременным считаем принятие программы сотрудничества государств-участников СНГ в укреплении пограничной безопасности на внешних границах на предстоящий пятилетний период. Уважаемые коллеги, Таджикистан придает важное значение дальнейшему расширению культурно-гуманитарных связей между странами-участницами Содружества. Настроены на продолжение активной совместной работы в области культуры, науки, образования, туризма и спорта в рамках действующих механизмов взаимодействия. В следующем году город Душанбе принимает эстафету культурной столицы СНГ от казахстанского города Шымкент. Рассчитываем на активное участие деятелей культуры и искусства государств-участников СНГ в мероприятиях, проведение которых запланировано в столице Таджикистана. В заключение хотел бы поздравить уважаемого Александра Григорьевича Лукашенко с принятием председательства нашей организации и пожелать успехов в выполнении этой важной миссии. Выражаю нашу благодарность за проделанную в текущем году большую работу в рамках Содружества. Поздравляю уважаемого Шавката Миромоновича Мирзияева с успешным завершением председательства. Пользуясь возможностью, также хотел бы поздравить всех присутствующих на заседании уважаемых коллег и друзей с наступающим Новым годом. Уверен, что мы вместе сообща преодолеем все возникшие трудности и продолжим совместную конструктивную деятельность во благо дальнейшего процветания наших стран и народов. Спасибо.
дар охир президенти ҷумҳурии ӯзбекистон раиси шӯрои сарони давлатҳои аъзои иттиҳоди давлатҳои мустақил муҳтарам Шавкат Мирзиёев ба президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои баромади пурмуҳтаво, суханҳои самимӣ, баҳои баланд ва назари некашон нисбат ба натиҷаҳои давраи риёсати ҷумҳурии Ӯзбекистон дар иттиҳоди давлатҳои мустақил дар соли 2020, пешниҳоди таклифҳои судманд баҳри ҳамкории кишварҳо дар мубориза бар зидди таҳдидҳо аз қабили терроризму экстремизм, ҳифзи сарҳадоти давлатҳои аъзои иттиҳоди давлатҳои мустақил, таъмини амнияти озуқаворӣ, рушду густариши ҳамкориҳои тиҷоратӣ ва ғайра изҳори сипос карданд. Спасибо, уважаемый Эмомали Шарипович, за очень содержательное выступление. Благодарю за теплые слова, высокую оценку нашей работы. Вы внесли ряд актуальных предложений, в частности, усиление сотрудничества в борьбе с терроризмом и экстремизмом в сфере защиты наших границ, информационного пространства, продовольственной безопасности, в области торговли, энергетики, транспорта и экологии и в гуманитарной сфере. Их реализация, несомненно, будут способствовать укреплению многоплановых связей в рамках пространства СНГ. тавре қаблан иттилоъ додем, сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода барои шиносоӣ бо рафти корҳои сохтмонӣ, фаъолияти хоҷагидорону кишоварзон ва вазъи корҳои соилмустаҳкамкунӣ бо сафари корӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон қарор дорад. имрӯз дар шаҳри Кӯлоб таҳти раёсати сарвазири мамлакат ҷаласа баргузор гардид. Самандар Искандарзода ва Аҳлиддини Карим гузориш медиҳанд. 18 декабр дар доираи сафари кории сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода ба шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон дар шаҳри Кӯлоб ҷаласа баргузор гардид. дар кори ҷаласа масъулони вилоят ва сокинону фаъолони шаҳри Кӯлоб иштирок намуданд. аснои баргузории ҷаласа соҳаҳои муҳими хоҷагии халқи шаҳри Кӯлоб мавриди таҳлилу баррасӣ қарор дода шуд. таъкид гардид ки дар доираи сафарҳои кории сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода ба шаҳри Кӯлоб давоми солҳои 2018-2020 нақшачорабиниҳо таъсис дода шуд ки беш аз 400 бандро ташкил медиҳад. солҳои охир бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Кӯлоб тадбирҳои ободонию бунёдкорӣ авҷ гирифта, рӯз то рӯз симои шаҳр ба куллӣ дигаргун мешавад. имрӯзҳо дар шаҳр бунёди иншооти гуногун аз ҷумла соҳаи саноат, маориф, тандурустӣ, варзишӣ, фарҳангӣ фароғатӣ, сохтмон ва чароғонкунии роҳҳои ҳудуди шаҳр идома дорад ки аксарияти тадбирҳои ободонӣ бо саҳми соҳибкорон анҷом дода мешавад. ҳамзамон ба хотири рушди соҳаҳои муҳими хоҷагии халқи шаҳри Кӯлоб барномаи рушди иҷтимоиву иқтисодии шаҳри Кӯлоб барои солҳои 2020-2025 таҳия гардидааст ки дар доираи он татбиқи беш аз 220 лоиҳа ба нақша гирифта шудааст. дар ҷаласа дар баробари дигар масъалаҳо ба рушди соҳаи саноат, маориф, тандурустӣ, истифодаи мақсадноки замин, тақвият бахшидани корҳои ободонию бунёдкорӣ, самаранок истифода бурдани нерӯи барқ ва таъмини сокинон бо оби нӯшокӣ мавриди баррасӣ қарор гирифт. иттилоъ дода шуд ки дар доираи дастгириҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Кӯлоб дар майдони 309 гектар минтақаи озоди иқтисодии Кӯлоб таъсис дода шудааст ки бунёди коргоҳу корхонаҳои истеҳсолӣ дар ин минтақа ва ба кор андохтани иншооти саноатӣ аз фаъолият бозмонда ба рушди тамоми бахшҳо ва беҳтаршавии сатҳи зиндагии сокинон замина мегузорад. ҳамчунин аснои баргузории ҷаласа ба роҳ мондани фаъолияти густурда ба хотири тарғиби муҳтавои дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва равнақ бахшидани корҳои фаҳмондадиҳӣ миёни аҳолӣ ҷиҳати пешгирии бемории сироятии COVID-19 зарур шуморида шуд. сафари кории сарвазири мамлакат ба шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон идома дорад. дар пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе барои иҷрои саривақтии қарори ситоди ҷумҳуриявӣ оид ба пурзур намудани чораҳои зидди эпидемиявӣ ҷиҳати пешгирӣ аз интиқолу паҳншавии бемории сироятии COVID-19 корҳои назоратию пешгирикунанда тақвият дода мешавад. дар ҳамин замина дар байни аҳолӣ корҳои фаҳмондадиҳӣ низ гузаронида мешавад.
18 декабри соли равон дар шаҳри Душанбе таҳти роҳбарии муовини сарвазири мамлакат Усмоналӣ Усмонзода ва бо иштироки роҳбарони гурӯҳҳои кории ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ки аз ҳисоби роҳбарони вазорату идораҳои кишвар дар ноҳияҳои пойтахт вобаста шуданд, ҷаласаи васеъи корӣ баргузор гардид. Дар ҷаласа муовини якум, муовинони раиси шаҳри Душанбе, раисони ноҳияҳо, роҳбарияти сохторҳои шаҳриву ноҳиявӣ ва фаъолони пойтахт ширкат варзиданд. ҷаласа бо мақсади иҷрои саривақтӣ дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ки зимни машварати кории санаи 15 декабри соли 2020 ба аъзои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, масъулини дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе, раисони вилоятҳои Суғду Хатлон, раисони ноҳияҳои пойтахт, шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ, масъулони сохтору мақомоти назди президент ва ҳукумати Тоҷикистон, ташкилоту муассисаҳои давлатӣ ва бонкҳо баён шуданд, доир гардида зикр карда шуд ки бо таъсиси гурӯҳҳои корӣ аз ҳисоби намояндагони сохторҳои марбутаи шаҳрӣ ва ноҳиявӣ, аз ҷумла сохторҳои ҳифзи ҳуқуқ, маориф, тандурустӣ, фарҳанг, кор бо занону ҷавонон, дин ва танзими анъана, фаъолони ҳизби халқии демократии Тоҷикистон, ғолибони озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст ва фаъолону зиёёни пойтахт дар шаҳраку маҳаллаҳо мулоқоту вохӯриҳо бо сокинони касбу кори гуногуни пойтахт баргузор карда шуда, арзи сипоси пешвои миллат ба мардум ҷиҳати иштироки фаъолона дар маъракаи интихоботи президентӣ расонида шавад. ҳамзамон бо сокинон муҳтавои муроҷиатномаи сарвари давлат оид ба истифодаи сарфакоронаи нерӯи барқ, риояи қоидаҳои зидди сӯхтор, инчунин вусъати корҳои ободониву созандагӣ, риояи қоидаҳои беҳдоштӣ, вусъати корҳои ниҳолшинонӣ расонида шуда, сокинони сарбаланди пойтахт ба анҷом додани корҳои хайру савоб талқин карда шаванд. дар идома раисони ноҳияҳои Исмоилӣ Сомонӣ, Сино, Фирдавсӣ ва Шоҳмансури пойтахт доир ба раванди иҷрои дастурҳои созандаи пешвои миллат баромад намуда, оид ба корҳои иҷрошуда ҷиҳати ба таври шоиста таҷлил намудани ҷашни бузурги миллӣ, 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияҳои шаҳр ахборот доданд. аз ҷониби намояндаи ҳукумати кишвар гуфта шуд ки бо фарорасии фасли сармо ва афзоиши талаботи мардум ба нерӯи барқ, сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо муроҷиатномаи махсус ба мардуми кишвар баромад карданд ва дар ин робита таваҷҷӯҳи роҳбарони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр ва ноҳияҳои он ба ҷоно кардани корҳои фаҳмондадиҳӣ дар байни мардум оид ба истифодаи сарфакоронаю сариштакоронаи нерӯи барқ ва ба таври қатъӣ пешгирӣ кардани исрофкорӣ равона карда шавад. вобаста ба вазъи имрӯзаи захираҳои обии кишвар дар фасли зимистон бояд ҳар як оила, ташкилоту муассисаҳо ва корхонаву коргоҳҳо сарфи назар аз шакли моликият, низоми истифодаи сарфакоронаи нерӯи барқ ва пешгирӣ кардани исрофкории онро риоя намоянд. зеро ҳарчанд захираи имрӯзаи об басанда аст, дар сурати истифодаи исрофкоронаи қувваи барқ бори дигар зарурати ҷорӣ кардани маҳдудияти интиқоли он пеш меояд. изҳор гардид дар идомаи ҷаласа. дар фарҷом аз ҷониби муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон ба иштирокчиёни ҷаласа доир ба дигар дастуру супоришҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дастурҳои мушаххас дода шуд. зимни чорабиниҳои кормандони сарраёсати хадамоти давлатии оташнишонии вазорати корҳои дохилӣ дар нонпасхона, ҳаммом ва нуқтаҳои хизматрасонии ғайримақсаднок истифодабарии нерӯи барқ дар шаҳри Душанбе ошкор карда шуд. гузориши ҳамкорони мо. новобаста аз таъкиду муроҷиат ва таваҷҷӯҳи ҳамешагии роҳбарияти давлату ҳукумат ҷиҳати истифодаи сарфакоронаву боинсофона ва мақсадноки нерӯи барқ ва ба таври қатъӣ пешгирӣ кардани исрофкории он, ҳамзамон аз ҷониби гурӯҳҳои корӣ бахусус кормандони вазорати корҳои дохилӣ доир намудани корҳои фаҳмондадиҳӣ дар байни ҷомеа дар ин самт бархе соҳибкорон дидаву дониста ба таври ғайриқонунӣ, яъне бо роҳи дуздӣ аз нерӯи барқ истифода намуда ба буҷаи давлат зарари калони моддӣ мерасонанд. зимни доир намудани чорабиниҳои мақсаднок аз тарафи кормандони сарраёсати хадамоти давлатии оташнишонии вазорати корҳои дохилӣ муайян гашт ки дар ҳамоми хусусӣ воқеъ дар кӯчаи Ҳувайдуллоев фи ноҳияи Синои шаҳри Душанбе мансуб ба соҳибкор Мусаввир Сафаров истифодаи ғайриқонунӣ ва масрафшавӣ бар зиёди нерӯи барқ ҷой дорад. дар ҳамоми мазкур гарчанде ҳисобкунаки барқӣ дар ҳолати корношоям қарор дорад, вале соҳибкор аз таҷҳизотҳои гармидиҳандаи баландшиддат барои гарм кардани ҳаммом фаровон истифода карда истодааст. илова бар ин талаботҳои бехатарӣ аз сӯхтор низ риоя намешаванд. кабелу ноқилҳои барқӣ дар ҳолати хавфи сар задани сӯхтор қарор доранд. бар замин дар ошёнаи дуюми ҳамомхона
17 نفر دانشجویان مؤسسه‌های تعلیمی اجاره‌نشین میباشند که برای گرم نمودن حجره‌هایشان از اسباب و تجهیزات گوناگون برقی در حالت صدمه‌ای قرار داشته و بیرون از حسابکنک برقی وسیع استفاده می‌نمایند. برای معین نمودن آنکه چند مدت می‌شود صاحبکار بیرون از حسابکنک برقی نیروی برق را استفاده می‌نماید، کارهای سنجشی به راه مانده شده است. به همین مانند در دکان نانپزی صاحبکار یعقوب خوجایف واقع در کوچه قزاقخان یک ناحیه سینای پایتخت آشکار کرده شد که برای آماده نمودن محصولات نانی صاحبکار در دو تنور از اسپیرال‌های بلند شدت و به حسابکنک برقی یعنی برای دزدی دوام 4 ماه اخیر استفاده می‌نماید. بر ضمن این صاحبکار از استفاده نیروی برق که قبلا توسط حسابکنک بوده است زیاده از 5000 سومانی قرضدار میباشد. حالتهای دیگری نگران کننده آن است که برخی صاحبکاران با طرز اصولهای نو از هر گونه اسبابهای تکنیکی همچون تجهیزات اسپیرال استفاده می‌نمایند که شیدت‌ناکی آن خیلی بلند بوده مصرف برق در آنها زیاد است. صاحبکار خالف افضلشاه در دکان نانپزیش واقع در کوچه علیشیر نوایی ناحیه سینا برای آماده نمودن محصولات نانی در 3 تنور از اسپیرال‌های خودساختی بلند شدت برقی استفاده می‌نماید. نامبرده از تجهیزات ترالیبوس به طور سنی اسپیرال آماده نموده در تنورهای نانپزی وصل کرده است. حالت مذکور تشویش آور بوده امکان دارد هر لحظه در ناقل‌های برقی حادثه‌های سوختار به عمل آید. همچنین صاحبکار از مبلغ استفاده نیروی برق نزدیک 10,000 سومانی قرضدار است. چنین یک حالت دیگر در دکان نانپزی که در داخل جمعیتی دارای مسئولیتش محدود رعنا تریدینگ واقع در کوچه هویدالله فی ناحیه سینا به صاحبکار نظام و جمیله میرزا خوجایف منسوب میباشد مصرف زیادی نیروی برق آشکار کرده شد. در دکان مذکور برای آماده نمودن محصولات نانی در 2 عدد تنور تجهیزات خودساختی برقی بلند شدت پیوست کرده شده است که دلالت‌های بی‌خطری از سوختار در آنها عموما رعایت نمی‌شوند. پیوست کابل ناقل‌های برقی در دکان مذکور به طلبات و قاعده‌های وصل و نصب جوابگو نبوده احتمالیت خفت سوختار در آنها مشاهده می‌شود. اینچنین برای گرم نمودن آب از تجهیزات خودساختی در حالت صدمه‌ای قرار داشته استفاده می‌نمایند که استفاده آن برای حیات و سلامتی کارمندان کارگاه خطرناک است. وابسته به حالت جای داشته نسبت صاحبان این دکان‌ها موادهای ضروری ترتیب داده شده فعالیت صاحبکاریشان موقتا بازداشته شد. همچنین قوه برق نیز در این دکان‌ها خاموش گردید. جدی پیشگیری استفاده غیر مقصدناک قوه برق گروه‌های کاری در همه شهر و ناحیه‌ها فعالیت خود را به راه ماندند. برنامه اخبار را ادامه می‌دهیم. امروز در تئاتر دولتی اکادمی اپرا و بالت به نام صدرالدین عینی مراسم تنتنوی جنبست آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است برگزار گردید. در آن گیرنده شاهجایزه آزمون و غالبان نامیناسیا معین گردیده با تحفه‌های کمیته تدارکات، دیپلم و افتخارنامه‌های وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان و دیگر تحفه‌های خاطره‌ای قدردانی کرده شدند. گزارش محمدعلی سفر و بهادر استم. در دور جنبستی آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب از اسنای سخن افتتاحی یاردمچی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اوید به مسائل‌های اجتماعی و رابطه با جامعه عبدالجبار رحمانزاده غالبان برای شرکت فعالانه و اشغال جایهای نمایان در آزمون مذکور تبریک و تهنیت نموده از جمله اظهار داشت که برگزاری آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است در بلند برداشتن سویه دانش و ملکه و مهارت سخنوری و سخندانی قشرهای جامعه زمینه می‌گذارد. آزمون مذکور با اقدام و دستگیری به واسطه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان سال دوم است که برگزار گردیده در آن از همه قشرهای جامعه فعالانه شرکت می‌نمایند. در 5 نامیناسیون این آزمون غالبان معین شدند که از روی هر بخش برای 3 گروه شرکت کنندگان مقام‌های افتخاری یکم، دوم و سوم داده شد. از روی 5 نامیناسیون آزمون شرکت کنندگان طبق گروه بندی از جمله تربیت‌گیرندگان مؤسسه‌های تا مکتبی و مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی، دانشجویان، ماجسترها، اسپیرانتان و دکترانت‌ها و نمایندگان کسب و کار گوناگون بودند. موافق نظامنامه و پیروزی مقام اول نامیناسیون خواندن و ازیاد کردن آثار ادیبان کلاسیکی تاجیک 30,000 سومانی و غالبان مقام‌های اول نامیناسیون‌های دیگر 25,000 سومانی مکافات پولی داده شد. به غالبان جای‌های دوم و سوم نامیناسیون‌های دیگر 20 و 15,000 سومانی تقدیم گردید. در مجموع در همه نامیناسیون آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است 76 نفر سزاوار جای‌های افتخاری یکم و دوم و سوم شدند. از روی بهاگذاری و خلاصه
равостаи комиссияи озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи донои китоб аст аз гурӯҳи хонандагон ва номинатсияи хондан ва азёд кардани осори адабиёти ҷаҳон раъно насриддинова хонандаи синфи 11 мактаби рақами 28 аз деҳаи сории шаҳри панҷакент дар даври ҷумҳуриявии ин озмун барандаи шоҳҷоиза ки маблағи он 60 000 сомонӣ мебошад сарфароз гардонида шуд. ғолибият як ҳиссиётест ки дар инсон эҳсосоти боварнакардниро ба вуҷуд мебиёрад ва ман гуфта метавонам ки ғолибият дар чунин озмуни бузург орзуи ҳар як ҷавони китобхон аст. ҳиссиёте ки маро фаро гирифтааст дар ман ҳоло як орзу ҳаст. бигзор ҳамин ҳиссиёти ширину баённашаванда барои ҳар ҷавони китобхону китобдон насиб бигардад. озмуни фурӯғи субҳи доноӣ барои ҷавонон ирода, боварӣ, масъулият, дониш, кӯшиш, сабқатро медиҳад. инчунин 100 нафар ширкаткунандаи озмуни мазкур бо мукофотҳои пулӣ ба маблағи 1000 сомонӣ қадрдонӣ шуданд. аз рӯи хулосаи аъзои ҳакамон 6 нафар ба сифати довталаб барои дохил шудан ба факултаҳои филологияи муассисаҳои олии таълимӣ рохат гирифтанд. бори аввал номинатсияи шоирӣ дар озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи донои китоб аст ворид гардид ки дар он 20 нафар иштирок намуданд. аз рӯи муҳокимаи ҳакамон 3 нафар ба узвияти иттифоқи нависандагон пазируфта шуданд. дар озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи донои китоб аст барои ширкати фаъолона ҷои якумро шаҳри душанбе, дуюм вилояти хатлон, сеюм вилояти суғд, чорум ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ва ҷои панҷум вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ишғол намуданд. маврид ба таъкид аст ки аз 7 то 15 декабр дар китобхонаи миллии тоҷикистон даври ниҳоии озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи донои китоб аст доир гардид. шумораи ширкаткунандагон дар даври ҷамъбастии озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи донои китоб аст 270 нафарро аз рӯи 5 номинатсия дар бар мегирифт. маҳорати ширкаткунандагони озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи донои китоб астро аз рӯи ҳар номинатсия 40 нафар аъзои ҳакамон аз ҳисоби олимон, адибон ва устодони шинохтаи кишвар доварӣ карданд. ҷумҳурии тоҷикистон ба низоми содиркунандагони ба қайд гирифташудаи иттиҳоди аврупо шомил гардид ки ин низом дар оянда ҷиҳати осон намудани ба қайдгирии субъектҳои содиркунанда ва фаврӣ анҷом додани ҳуҷҷатгузорӣ замина фароҳам месозад. гузориши хабарнигорони мо дар ин хусус таҳия шудааст. имрӯз дар шаҳри душанбе оид ба шомил гардидани ҷумҳурии тоҷикистон ба низоми содиркунандагони ба қайд гирифташудаи иттиҳоди аврупо ҷаласаи корӣ баргузор гардид. дар ҷаласа намояндагони ниҳоди ваколатдори тоҷикистон, агентии содироти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва намояндагони иттиҳоди аврупо иштирок карда вобаста ба таҳким ва густариш бахшидани ҳамкориҳои дуҷониба дар самти содироти молу маҳсулот аз ҷумҳурии тоҷикистон, афзоиш додани молу маҳсулоти содиршаванда мубодилаи афкор намуданд. дар натиҷаи тадбирҳои андешидаи саривақтӣ ҷумҳурии тоҷикистон тибқи иттилои комиссияи иттиҳоди аврупо ва тасдиқи сертификати он аз 1 декабри соли 2020 ҷумҳурии тоҷикистон ба низоми содироткунандагони ба қайд гирифташудаи иттиҳоди аврупо гузашт. низоми мазкур ин низоми сертификати пайдоиши маҳсулот буда тибқи принсипи низоми худсертификатсиякунонӣ ба роҳ монда мешавад. таъкид карда шуд ки тибқи талаботи низоми умумии имтиёзҳои иттиҳоди аврупо содиркунандагон баҳри гирифтани имтиёзҳо бояд дар низоми мазкур ба қайд гирифта шаванд. низоми мазкур ҷиҳати содагардонии расмиёти савдо такони ҷиддӣ бахшида ба кам кардани хароҷоти вақт ва маблағҳои вобаста ба амалиётҳои содиротии субъектҳои содиркунанда мусоидат менамояд. ин иқдом содироти маҳсулоти тайёрии дӯзандагӣ ба давлатҳои аврупо бисёр ба мо кӯмаки калон мерасонад, зеро он ба расмиятдорие ки дар миёна бисёр вақти калонро мегирифтанд барои содирот кардан аз байн меравад. обрӯи нуфузи ҷумҳурии тоҷикистонро дар арсаи байналмилалӣ оиди муаррифӣ кардани қудур маҳсулоти истеҳсолии ватанӣ ки бо брендҳои карьера мо истеҳсол мекунем як такони ҷиддӣ мебошад. айни замон пешбурди кори низоми содироткунандагони ба қайд гирифташудаи иттиҳоди аврупо дар ҷумҳурии тоҷикистон дар агентии содироти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба роҳ монда шуда содиркунандагон метавонанд аз имкониятҳои низоми мазкур васеъ истифода намоянд. бо мақсади пешгирии ҷавонон аз шомилшавӣ ба гурӯҳ ва ҳаракатҳои ифротӣ, пешгирии амалҳои коррупсионӣ ки аз унсурҳои таҳдидкунанда ба амнияти миллӣ ва рушду суботи иҷтимоию иқтисодии ҳар давлат аст, дар донишгоҳи давлатии тиҷораи тоҷикистон бо иштироки кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва омӯзгорону донишҷӯён вохӯрӣ доир гардид. ҳамкорони мо мавзӯъро идома медиҳанд.
ҷумҳурии тоҷикистон бо эътирофи нақши калидӣ ва ҳамоҳангсози созмони милали муттаҳид стратегияи ҷаҳонии созмонро оид ба мубориза алайҳи терроризм ва конвенсияҳои зидди террористӣ инчунин конвенсияи созмони милали муттаҳид зидди коррупсияро асоси муборизаи муштарак бо терроризму ифротгароӣ ва амалҳои коррупсионӣ медонад. таъкид карда шуд дар чорабиние ки имрӯз дар донишгоҳи давлатии тиҷорати тоҷикистон доир гардид. чорабинии мазкур бо иқдоми ташкилоти ҷамъиятии муқовимат бо коррупсия ва экстремизм гузаронида шуда дар кори он намояндагони мақомоти қудратӣ омӯзгорон ва донишҷӯёни донишгоҳ ширкат варзиданд. масъалаҳо вобаста ба афзоиши хатари терроризм экстремизм роҳҳои фирефтакунии ҷавонон тариқи сомонаҳои интернетӣ ба созмону ҳаракатҳои ифротӣ ва амалҳои коррупсионӣ мавриди баррасӣ қарор гирифта оид ба баланд бардоштани савияи дониши ҷавонон аз даст надодани зиракии сиёсӣ тарғиби ватанпарастию инсондӯстӣ миёни ҷавонон пешгирии амалҳои коррупсионӣ ва дигар амалҳои номатлуби ҷомеа пешниҳодҳои судманд ироа карда шуд. коррупсия ин омилҳои мебошад ки ба сохти иқтисодӣ сиёсӣ ба сохти суботи давлатҳои ҷаҳон таъсири манфӣ мерасонад. бинобар ҳамина яке аз мақсадҳои асосии қонуни ҷумҳурии тоҷикистон мубориза бар зидди коррупсия ин пешгирӣ намудани коррупсия мебошад. хавфи баланди коррупсионӣ дар он ифода мегардад ки он боварии қишрҳои ҷомеаро ба сохторҳои давлатӣ коста мегардонад ва баҳри муқовимати воқеӣ ба коррупсия тамоми сохторҳои давлатии ҷумҳурии тоҷикистон вазифадор гардида ҳастанд ки дар ин самтҳо низ дар баробари сохторҳои давлатӣ инчунин сохторҳои ҷамъиятӣ аз ҷумла ташкилоти ҷамъиятии муқовимат ба коррупсия терроризм ва экстремизм низ фаъол мебошанд ки ин аз он далолат медиҳад ки баҳри муқовимат ба коррупсия на фақат сохторҳои давлатӣ инчунин тамоми қишрҳои ҷомеа ҳатто ташкилотҳои ҷамъиятию ғайри мисол давлатӣ дар муқовимат ба коррупсия бетараф намебошанд. ташкилоти ҷамъиятии муқовимат бо коррупсия ва экстремизм дар иҷрои ҳадафҳои стратегияи муқовимат бо коррупсия дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2013-2020 ва дар самти пешгирӣ кардани амалҳои коррупсионӣ баланд бардоштани донишу маърифати ҳуқуқии мардум саҳми назаррас дорад ки бо тамоми сохторҳои қудратӣ дар ин самт ҳамкорӣ менамояд. зульфия раҳимзода, раҷабалӣ маҳмадалӣ, саъдии абдураҳмон, ахбор. идомаи ахбор. ҷамъияти саҳомии пӯшидаи Sky Catering ягона корхонае дар қаламраи мамлакат ба шумор меравад ки дар самти таъминоти дохили ҳавопаймо бо хӯроки гарми бо сифати ҷавобгӯи стандартҳои байналмилалӣ саҳми арзанда дорад. шарҳи мавзӯъ дар гузориши хабарнигорони мо. бо мақсади боз ҳам беҳтару хубтар гардонидани хизматрасонӣ дар самти таъминоти хӯроки дохили ҳавопаймо соли 2019 бинои нави сеошонаи ҷамъияти саҳомии пӯшидаи Sky Catering муҷаҳҳаз бо таҷҳизоту дигар технологияи навин ба фаъолият шурӯъ намуд. дар ошонаи якуми иншоот коргоҳҳои алоҳидаи истеҳсоли хӯрок барои дохили ҳавопаймо, ошонаи дуюм отоқҳои кории кормандон ва дар ошонаи сеюм толори маҷлисӣ бо дорои 100 ҷойи нишаст, толори варзишӣ ва ҳуҷраҳои хоб ҳамчун эҳтиётӣ мавҷуд мебошад. зиёда аз 10 амбори захираи маҳсулоти хӯрокворӣ барои омода намудани хӯроки дохили ҳавопаймо дар таҳхонаи бино ҷойгир карда шудаанд. мутобиқи талабот амборҳо дорои хусусиятҳои ба худ хос буда барои ҳар як маҳсулот алоҳида пешбинӣ шудаанд. ҳамзамон амборҳо бо таҷҳизоти махсуси нигоҳдории маҳсулот муҷаҳҳаз буда маҳсулоти ба корхона ворид мегардида нахуст аз санҷиши мутобиқати талаботи сифат гузашта дар сурати ҷавобгӯ будан ба талабот қабул ва баъдан захира карда мешаванд. маҳсулоти хом ҳаррӯза ворид мешавад. барои нигоҳубини онҳо барои ҳар як намуди хӯрок махсус ҷойҳо тайёр карда шудааст. махсус амборҳои барои нигоҳдории маҳсулоти хом, барои гӯшт алоҳида, барои мурғ алоҳида, барои маҳсулоти панирӣ алоҳида, барои маҳсулоти полезӣ алоҳида ҳамихел шароитҳо муҳайё карда шудааст. самти асосии фаъолияти Sky Catering ба таъмин намудани ҳайати идоракунанда ва мусофирони он бо хӯроки гарму бо сифати ҷавобгӯи талаботҳои байналмилалӣ равона карда шудааст. аз ин рӯ бо тасмими роҳбарияти корхона баҳри боз ҳам беҳтару босифат намудани хӯроки дохили ҳавопаймо аз хориҷи мамлакат таҷҳизоти наву замонавӣ ворид ва насб гардид. ҳамаи намуди таҷҳизотҳо барои омода сохтан, тайёр намудан, нигоҳ доштани хӯроки гарм, хӯришҳо ва нӯшокиҳои ташнашикан аз
خارج کشور وارد نموده است. لازم به تاکید میباشد که هر یک خوراک آماده میگردیده تحت نظارت جدی قرار داشته قاعده های سانیتاری و گیگیینی از جانب آشپزها و دیگر کارمندان آشخانه قطعاً رعایت می شود. ما با شرکت های هواپیمایی تمامنامه ترتیب میتیم. تمامنامه با قاعده های سانیتاری و دستورالعمل اگنتیویت گраждани تیار میشن. با نظرداشت فراهم بودن شرایط مساعد در کارگاه‌های علاهیده استحصال خوراک داخل هواپیما، اسکای کیترینگ امکان دارد که دلخواه خوراکی از جانب شرکت‌های هواپیمایی درخواست می‌گردیده را با سطح و صفت بلند تیار و پیشکش نماید. با مقصد در شرایط بخطر نگاه داشتن محصولات، شخصان بیگانه امکانی به انبار و دیگر کارگاه‌های استحصال خوراک وارد شدن را ندارند. تنها شخص مسئول به جای کاری معین شده‌اش وارد شده می‌تواند. در یخدان‌های مخصوص نگاه داشتن خوراک آماده شده، طریق دستگاه و تجهیزات معاصر تمیز گردیدن اشیاءها بعد استفاده بری از امکانیت‌های دیگر کارخانه به شمار می‌رود. داخل و اطراف بنا با کامراهای نظارتی تامین بوده، سیستم معاصر آگاه کننده از سوختار و در برآمد مخصوص موجود میباشد. طبق معلومات وابسته به درخواست و طلبات، کارخانه امکان دارد که در یک روز برای تا 2500 مسافر خوراک داخل هواپیما را با صفت بلند آماده و پیشکش گرداند. خدمترسانی ما تنها در اساس درخواست شرکت‌های هواپیمایی وطنی و خارجی عملی می‌گردد. علاوه بر این، جمعیت خطرهای لیتری و هواپیماهای چارتری دولت‌های خارجی را که به تاجیکستان جهت اشتراک در چهاربینی‌های نشست‌های بین‌المللی و منطقوی پرواز به انجام می‌رسانند خدمترسانی می‌نماید. موافق طلبات‌های اویاسیای گраждани برای پرواز از 3 ساعت زیاد ضرورت به مسافران پیشکش گرداندن خوراک گرم و با صفت پیش می‌آید. کارخانه برای چنین خدمترسانی هم شرایط لازمی مهیا کرده است. با مقصد بیشتر نمودن دایره فعالیت و همزمان تأسیس جایهای کاری، نمایندگی جمعیت سهامی پوشیده اسکای کیترینگ در شهر کولاب و ناحیه باباجان غفور و ولایت سوغد موجود میباشد. لازم به تاکید است که امروز جمعیت سهامی پوشیده اسکای کیترینگ آماده است همکاری‌ها را با شرکت‌های هواپیمایی داخلی و خارجی در سمت تامینات داخل هواپیما با دلخواه خوراک گرم و با صفت گسترش دهد. در دوره اقدام‌های سازنده جهت سزاوار استقبال نمودن جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در جماعت دهات چیمتپه ناحیه رودکی مرکز سلامتی و در دهات چویرکوران مرکز خدمترسانی با تأسیس ده‌ها جای کاری به استفاده داده شد. گزارشی با وکالان امینزاده از ناحیه رودکی. در دهه آبچکاران جماعت دهات چیمتپه ناحیه رودکی مرکز سلامتی خصوصی نبود. با مقصد بازم بهتر شدن صفت خدمترسانی و بیماران با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه از جانب صاحبکار محلی مرکز سلامتی دورشانه به استفاده داده شد که طبیبان سری وقت به اهالی خدمت بلندی طبی میرسانند. مرکز سلامتی از 20 کت خواب و از چند شعبه از جمله شعبه اویلوی، رنتگنی، بچگانه و تشخیصگاه عبارت میباشد که بیماران با تشخیص و توابت فرا گرفته میشوند. برای آبادی دیار به قدر امکان کوشش به خرج دادیم که یک حصه خود را گذاریم. ما در این محله یک مرکز طبی با همراهی فرزندان ساخته به استفاده داده است که در اینجا قریب 20 نفر کارمندان صاحب جای کار میشوند و برای خدمت کردن به اهالی به قدر امکان تمام شرایط ها را ما مهیا کردیم و تا اینکه خدمت خلق را به جا بیارند. از این دستگیری پیوسته حکومت جمهوری تاجیکستان طبیبان روح بلند گردیده آنها با حس بلند به مردم این منطقه خدمتی صافتلانه خواهند کرد. در مجموع با دسترسی دستگاه معاصر و زمانوی و جلب متخصصان کسبی در مرکز سلامتی صفت خدمترسانی طبی به اهالی در سطح ضروری انجام می‌یابد. در همین زمینه در دهه ظفر جماعت دهات چهارکاری ناحیه رودکی از جانب صاحبکار محلی مرکز خدمترسانی که دوره شرایط مساعد میباشد به استفاده داده شد که زیاده از 100 نفر ساکنان محلی با جای کاری دائمی تامین شدند. انشاءات مذکور از 20 نقطه سودا از قبیل فروشگاه زمانوی، گوشه دهقان، داروخانه و دیگر خدمترسانی‌ها موجود است. باید گفت که تدبیر مذکور با مقصد تکمیل اینفراستراکتور دهات بنیاد گردیده برای ساکنان دهه چهارکاران خدمترسانی با صفت را پیشنهاد می‌نماید. بنیاد چنین انشاءات اگر از یک جانب به زیبا شدن دهات مساعده نماید، از جانب دیگر باعث با جای کار تامین شدن اهالی می‌گردد. ما منادوری خودمون را به پیشروی ملت می‌رسانیم که چنین صاحبکاران را دستگیری می‌کند و همین خیل بیناهای خوب و زمانوی آباد کرده به ما می‌دهند.
ва мо аз ҳамин рӯ оварда мевогиҳои худамонро дар ҳамин бозорҳо фурӯхта зиндагии худамонро пеш мебарем. вусъати тадбирҳои сохтмонӣ аз ҷониби мақомот ва ҷалби соҳибкорон ба назар расида, масъулин талош менамоянд то саривақт ва тибқи нақшаи мукаммал иншоотро мавриди баҳрабардорӣ қарор диҳанд. дастгириҳои давлатии соҳибкорӣ имкон дод ки давоми чанд соли охир дар марказ ва деҳоти ноҳияи рӯдакӣ чунин бинову иншооти хуштару замонавии хизматрасонӣ бештар гардад. ин имкон медиҳад ки сокинон ба шуғли доимӣ фаро гирифта шуда, мушкилоташон дар самти дастрас намудани маҳсулоти ниёзи аввал аз байн равад. бобокалон намизода, меҳрӯзи ҷумъа, мақсади мақсад, ахбор. тадбирҳои биотехникӣ аз роҳҳои муҳими ҳифзу афзун намудани ҳайвоноти нодир ва паррандаҳо дар фасли зимистон ба ҳисоб меравад. бо ин мақсад масъулину кормандони хоҷагии ҷангали вилояти Суғд дар чанд мавзеъу минтақаҳои баландкӯҳ ва ҷангалзори шаҳру ноҳияҳои вилоят корҳои биотехникиро амалӣ намуданд. гузориши Маҳмуд Аҳмадзода ва Илёси Бобоҷон. дар фасли зимистон бо бориши барф ва сардии ҳаво дар баландкӯҳҳо ки болои заминро барф фаро мегирад ва ҷонварони ваҳшӣ паррандаҳо дарёфти ғизо мушкил мегардад. ва аз ин лиҳоз баҳри ҳифзи ҷангал, ҳайвоноти нодир ва паррандаҳо масъулину кормандони хоҷагии ҷангали вилояти Суғд дар асоси нақша тадбирҳои биотехникиро дар давоми моҳ ва ин рӯзҳои фасли зимистон тақвият бахшиданд. корҳои биотехникӣ дар мавзеъҳои баландкӯҳу сербарфи ҷангали шаҳри Панҷакин, Ашту Адрасмон, минтақаҳои сарду сербарфи ноҳияи Диваштичу Шаҳристон сурат гирифт, ки дар рафти он дар мавзеъҳои ҷои ҷамъшавии паррандаҳо ва наздики маконҳои зисти ҳайвоноти ҷангал маводи хӯрока гузошта шуд. дар рафти гузаронидани корҳои биотехникӣ дар минтақаи ҷангали овчии ноҳияи Диваштич, роҳбарияти хоҷагии ҷангали вилояти Суғд ва масъулину нозирони хоҷагии ҷангали ноҳия оид ба ҳифзи набототу дарахтон, ҳифзу афзун намудани ҷонварони ваҳшӣ ва паррандагон, таъмини мунтазам бо маводи хӯрока тавсияҳо доданд. имрӯзҳо дар миқёси вилоят аз ҷумла аз ҳисоби масъулини масъули давлати хоҷагии ҷангали шаҳр ноҳияҳо ва вилоят дар ҳама кӯҳҳо, дар ҳама парваришгоҳҳо ки дар он ҷо ҳайвоноти ваҳшӣ ва паррандагони нодир сукунат доранд, гузарондани корҳои биотехникӣ баромада шудааст. ҷав, гандумреза, картошка, хошокиҳо ва дигар намуди хӯрока ба дар ҷойҳое ки ҳайвоноти ваҳшӣ сукунат доранд гузошта шуд. ин иқдом минбаъд низ бароҳ монда мешавад ва мунтазам баргузор карда мешавад. тасмим гирифтем ки нисбат ба соли гузашта 2 баробар изофа чунин корҳоро гузаронем, зеро ки боду ҳавои имсола нисбат ба соли гузашта хунук аст ва барф низ нисбат ба соли гузашта зиёд боридааст. дар мавзеъҳои робут ва соярӯи овчӣ, минтақаи широбути Калинободи ноҳияи Диваштич, ҷонварони ваҳшӣ аз қабили хирс, гург, харгӯш, бузи кӯҳӣ ва паррандагони нодир мавҷуданд, ки ҳар сол вобаста ба боду ҳаво, сардию боришот аз 2 то 5 маротиба чунин корҳои биотехникӣ бо мақсади эмин нигоҳ доштан аз сардию, талафёбӣ ва танқисӣ накашидан аз дарёфти ғизо гузаронида мешавад ва тадбири навбатӣ низ бо ин мақсад амалӣ карда шуд. дар вақте ки ҳамин корҳои биотехникиро нагузаронем, талафоти ҳайвонҳои ваҳшӣ зиёд мешавад. барои эмин нигоҳ доштан аз талафотҳо корҳои биотехник гузаронда мешавад. дар ин минтақа харгӯш, кавк, хук, гург, тамоми навъҳои ҳайвонҳои ваҳшӣ мавҷуд мебошад. аз тарафи хоҷагии ҷангали вилояти Суғд ҳамзамон баробари анҷом додани тадбирҳои биотехникӣ ва ҳифзу афзун намудани майдони ҷангалзор низ таваҷҷӯҳ зоҳир карда мешавад. дар ҳудуди ноҳияи Диваштич ки 55970 гектар майдони ҷангал мавҷуд аст, соли равон даҳо аз 13 гектар бунёди ҷангал ва дар наздик 31 гектар барқарорсозии ҷангал анҷом дода шудааст. ҳоло дар ниҳолхонаи хоҷагии ҷангали ноҳияи Диваштич ки 1.5 гектарро ташкил медиҳад, 10 намуд ниҳолҳои ҳамешасабзи ороишӣ амсоли арчаи шарқӣ, коҷи кабуд, булуд, бодоми талх, чормағз ва ғайра парвариш меёбанд, ки оянда заминагузори афзун намудани майдони ҷангалзор аз ҳисоби шинонидану сабзгардонии онҳо ба ҳисоб мераванд. Маҳмуд Аҳмадзода, Илёси Бобоҷон, вилояти Суғд барои барномаи ахбор. дар ноҳияи ёвон бо ҷалби аҳолӣ дар шафати роҳҳои ҳудуди ноҳия бо мақсади сарсабз намудани ин маконҳо ниҳоли ороишӣ шинонида шуд. раванди шинонидани ниҳолҳо бо тавсияи мутахассисон сурат гирифта, ҳашарчиён талош намуданд то сабзиши ниҳолҳо дар оянда таъмин бошанд. гузориши хабарнигорони мо.
در سیاست سازنده دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان در ردیف بنیادکاری، سبز و خرمگردانی محیط زیست و شکوفایی روزگار نیز موقع مشخص دارد. در این راستا نهالشینانی که یکی از معرکه‌های زیبای و دلپذیر، شغل فرحبخش و روحانگیز مردم ماست، در موسم‌های مطابق سال به این چاره‌بینی و طور دسته‌جمعانه انجام داده می‌شود. رعایت درست اگروتکنیکی و حس بلند مسئولیت در شناندن نهال مخصوصاً در موسم موافق باعث می‌گردد که در آینده سبزش کامل و بی‌نقصان آنها تامین کرده شود. در ناحیه یاوان مسئولین با استفاده از روزهای مساعد به نهالشینانی و تدبیرهای سبز و خرمگردانی مشغولند. روند شناندن نهال‌ها با توصیه متخصصان صورت گرفته، حشرچیان تلاش نمودند تا سبزش نهال‌ها در آینده تامین باشد و سرسبزی و خرمی این مکان‌ها در آینده تامین کرده شود. تدبیر اکولوژی امکان فراهم می‌آورد که در برابر زیبا و نظربا گردیدن شفت راه همچنین محیط زیست نیز سالم و تازه باشد. به نظر متخصصان در تاجیکستان شرایط مساعد برای نهالشینانی فصل بهار، تیر ماه و اولهای زمستان است. ولی بهترین موسم برای شناندن نهال این اولهای زمستان محسوب می‌یابد، چون که نهال در حالت کرختی قرار دارد و در فصل بهار طبیعت زنده می‌شود و این نهال‌ها نیز در مکان نو می‌سبزند. مورد ذکر است که شناندن نهال و سهم گذاشتن در آبادانی محل عملی نیک انسانی بوده. شناندن نهال و گلبوته‌ها، تازه کردن نهر و جوی‌ها، آراستن کوچه‌ها توسط سبزکاری‌ها در مملکت با حکم عنعنه درآمده، ساکنان آن را به طور دسته‌جمعانه انجام می‌دهند. با شناندن مقدار زیادی نهال‌های آرایشی و تامین نشونمایی آنها، این گوشه ناحیه سبز و خرم گردانیده می‌شود. همچنین با مقصد سبزش این نهال‌ها در آینده قاعده‌های اگروتکنیکی رعایت گردیده، سبزش من بعدی آنها تحت نظارت جدی قرار داده می‌شود. حالا در همه شکل‌های خوجگیداری جمهوری نزدیک 10 میلیون سر پرنده پرورش می‌یابد که سرشمار آن نسبت به همین دوره سال گذشته بیشتر از 1 میلیون سر افزایش یافته است. ادامه موضوع در تهیه نوریدین قربان و بهادری استم. در 11 ماه سال 2020 در جمهوری قریب 800 میلیون دانه تخم استحصال کرده شده است که این نسبت به همین دوره سال گذشته 223 میلیون دانه بیشتر می باشد. در جمهوری تاجیکستان بر رشد ساحه پرنده پروری افضلیت بیشتر داده شده. حکومت مملکت جهت بنیاد فابریکه‌های نو پرنده پروری، زیاد نمودن سرشمار، افزایش دادن حجم استحصال تخم و گوشت مرغ، امتیاز و سبکی‌های زیاد جاری نمود. با مقصد پیوند علم با استحصالات و آموزش تجربه همدیگر در سمت ترقی دادن ساحه پرنده پروری در شهر دوشنبه در موضوع راه‌های ثمره بخش کننده استحصال تخم و گوشت پرنده در شرایط گرم و خشک کنفرانس بین المللی علمی عملی برگزار گردید. در جلسه عالمان و متخصصان ساحه پرنده پروری مملکت اشتراک کرده طریق ویدیو کنفرانس با نمایندگان ساحه کشاورزی فدراسیون روسیه، ازبکستان و جمهوری اسلامی افغانستان ملاحظه‌رانی نمودند. عالمان ساحه مسئله های آموزش مطابق شوی ذات و نمونه های پرنده، تکمیل تکنولوژی پرورش و خوراندن و اصول های حفظ آنها، اندیشیدن چاره های ضروری جهت بلند برداشتن صفت محصولات پرنده، زیاد نمودن سرشمار پرنده و غیره را مورد تحلیل و بررسی قرار دادند. چی کارها را اجرا کنیم که در سالهای نزدیک استحصال تخم گوشت پرنده را تا به معیارهای قبول گردیده رسانیم. در این جاده البته با همکاری عالمان ما با همتایان ما از مملکت‌های خارجی ما باید کارهای سلکسیون رو بهتر کنیم، تامین خواجگی ما را با چوجه‌های ذاتی، تخم‌های اینکوباسیونی بهتر کنیم، تکنولوژی نگهداری و پرورش آنها را با شرایط گرم خشک تاجیکستان مطابق گردانیم. تاکید کرده شد که تامین رشد ساحه پرنده پروری از چند عامل وابسته بوده. استفاده تکنولوژی اینواسیونی پرورش و خوراندن آن، زیاد نمودن شماره خواجگی‌های ذات‌پروری و در داخل کشور به راه ماندن استحصال تخم اینکوباسیونی و به فروش برآوردن چوجه یک روزه می باشد. یکی از خصوصیت‌های خاص ساحه پرنده پروری آن است که نسبت چاره‌داری گزارندگی تشخیص‌های گوییم که بیماری صورتی و تهدید کسری صورتی خیلی زیاد می‌باشد. بنابراین با پرندگان همه وقت لازم است که کارهای تشخیصی و پیشگیری کننده کسری‌های این خصوصاً گوییم که سرحدگذر به مانند زکام پرنده و بیماری نیوکاسل است همه وقت چاره‌جویی کنند. بنابراین از طرف عالمان انشتیت مسائل امنیتی و تکنولوژی که در این سمت آزمایشگاه بیماری ویروسی پرنده فعالیت دارد و با تجهیزات معاصر
таҷонда шудааст. Монтазам корҳои илмии тадқиқотӣ ва инчунин мониторинги бемории суратӣ, хусусан гуфтем ки касалии сарҳадгузар ба монанди Ньюкасл ва зукоми парранда гузаронида мешавад. ҷиҳати пурра таъмин сохтани талаботи аҳолӣ дар солҳои оянда бояд истеҳсоли тухм ба 1 миллиарду 700 миллион дона ва гӯшти парранда то ба 60 000 тонна расонда шавад. Нуриддини Қурбон, Баҳодури Истам, Фирӯзи Мусо барои барномаи ахбор. бинандаҳои гиромӣ, ин буд нашри муфассали барномаи иттилооти ахбор. хайр, саломат бошед.